Mu gihe isi yugarijwe n'amakimbirane y'ingutu, hari intambara imwe ikomeje kugenda itera inkeke amahanga. Intambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe na Israel. Ku rundi ruhande bakaba bahanganye na Iran yafatanyije n'inyeshyamba z'Abahutis zibarizwa muri Yemen. Iyi ntambara y'Abahutis, Amerika, Iran na Israel irwanwa mu buryo butagaragara. Akenshi yibanda ku ntambara za proxy. Intambara za proxy ni uburyo ibihugu runaka byishyira ku ruhande rumwe, ibindi nabyo bigakora itsinda maze bigahangana mu buryo buteruye. Ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barahiriye kuzarimbura umutwe w'Abahutis ndetse n'abawufasha ari wo Iran, ubundi intambara ikomoka. Mu minsi yashize, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yohereje ibaruwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran amubwira ko mu gihe bakomeje gufasha umutwe w'Abahutis bazabagabaho ibitero bakabarimbura. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran nawe avuga ko ibyo byose ari ibikangisho badateze gutezuka ku mugambi wo gufasha Abahutis cyangwa se gukora ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'izindi misile karabutaka. Ubundi intambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel, Iran ndetse n'Abahutis ifite imizi miremire, aho buri ruhande rufite impamvu zarwo, haba mu rwego rwa diplomasi, ubusugire bw'igihugu cyangwa se ubushyamirane busanzwe bw'akarere. Inzira yo mu Nyanja Itukura niyo ntandaro ya byose. Inyeshyamba z'Abahutis zo muri Yemen zararahiye zirirenga zivuga ko nta bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzigera bunyura muri iyo nzira y'amazi yo mu Nyanja Itukura, kuko ubwato bw'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugerageje kunyura mu Nyanja Itukura. Inyeshyamba z'Abahutis zo muri Yemen zibugabaho ibitero zikabushwanyaguza. Ubundi ubushyamirane hagati y'inyeshyamba z'Abahutis na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel buva he? Kandi Yemen idaturanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Iran ikabizamo ite? Reka tubisesengure. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi video maze ureba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Nge ndi Theogene. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Intambara hagati y'ibihugu n'imitwe bifitanye isano ni amateka y'akarere kose. Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe kirekire batumvikana, cyane cyane nyuma y'impinduramatwara ya Iran yabaye mu mwaka w'1979 yahiritse ubutegetsi bwari bushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mpinduramatwara yatumye Iran ihinduka igihugu gifite politiki ihanganye cyane n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kariya karere iherereyemo. Ku rundi ruhande, Israel na Iran byugarijwe n'umubano wuzuyemo ubushyamirane, aho Iran ishyigikiye imitwe nka Hezbollah ndetse na Hamas ikomeje kurwanya Israel. Ibi byatumye Amerika igira uruhare rukomeye mu gufasha Israel, ari nako yongera ibihano kuri Iran. Muri Yemen, umutwe w'Abahuti ufite inkomoko mu bwoko bw'Abazayidi Shia, umaze igihe urwana n'ubutegetsi bwa Yemen bushyigikiwe na Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahuti bafitanye imikoranire ikomeye na Iran kandi karibo bateza umutekano muke mu nzira z'ubucuruzi bw'inyanja, kuko amato y'ubucuruzi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo agerageje kunyura muri iyi nyanja, Abahuti icyo gihe bahita bayagabaho ibitero. Muri iyi myaka ya vuba, umutwe w'Abahuti wagabye ibitero ku bwato bw'ubucuruzi bunyura mu Nyanja Itukura, bavuga ko ari uburyo bwo kurwanya Israel n'abayishyigikiye. Ibi byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'i Burayi byiyemeza gusubiza ibi bitero, bikaba byarateje igitutu gikomeye hagati ya Yemen n'ibihugu by'ibihangange. Iran nayo yakomeje gukoresha iyi ntambara nk'uburyo bwo gukomeza kotsa igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikarushaho gutera inkunga imitwe irwanya Israel, mu gihe Israel nayo yakomeje intambara yayo na Hamas muri Gaza. Ubushyamirane bwarushijeho gukomera, bituma akarere kose gashyuha kagatutumbamo intambara. Iyo usesenguye neza, iyi ntambara ifite imizi mu bukungu no muri politiki mpuzamahanga. Iran irashaka kugira ijambo rikomeye mu karere, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bashaka kuburizamo imigambi yayo. Ubucuruzi bwo mu Nyanja Itukura bufite agaciro gakomeye mu bukungu bw'isi, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'i Burayi bitifuza ko Abahuti bakomeza gutera ubwato bunyura muri iyo Nyanja Itukura. Iyi ntambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abahutis ndetse n'abishyigikiye ikomeza kudindiza ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa binyura mu Nyanja Itukura. Imodoka, peteroli n'ibindi bicuruzwa bigenda bihenda kubera impungenge z'umutekano wo mu nyanja, kandi nanone ibi bigatuma ubukungu bw'akarere buhungabana. Igipimo cy'ubukungu cya Yemen cyarushijeho gusubira inyuma kubera intambara. Iran nayo ihura n'ibihano bikomeye ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba intambara yagera ku rwego runini bifite ingaruka nini. Iyi ntambara igaragaza ko politiki mpuzamahanga n'inyungu z'ubukungu bishobora guteza intambara ndende kandi itari ngombwa. Nubwo hari ibiganiro byo gukemura izi mpaka, igitutu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran, Israel ndetse na Yemen kigaragaza ko amahoro akiri kure.
Gusa ikibazo gikomeye abantu benshi ku isi bibaza ni iki: ese ibihugu bizashobora kwicara ku meza y'ibiganiro cyangwa intambara izakomeza gukwira hose ari uko igira ingaruka mbi kuri Afurika, Uburayi n'isi yose? Iki kibazo gikeneye igisubizo, ariko nk'uko amateka bigaragaza, intambara nk'izi ziragorana guhagarara igihe hari inyungu nyinshi zibyihishe inyuma. Iran ihangana na Leta Zunze za Amerika ndetse igakomeza gufasha Hezbollah, Hamas, Abahuti n'indi mitwe itandukanye muri Iraq, ndetse igakomeza no gufasha igihugu cy'Uburusiya mu ntambara gihanganyemo na Ukraine babaha ibikoresho bya gisirikare. Ubundi Iran ubushobozi bwose bwo guhangana n'ibihugu birenze kimwe icyarimwe ibukura he? Reka turebe no ku bushobozi bwa Iran. Igisirikare cya Repubulika ya Isilamu ya Iran kizwi nka Irtesh, cyashinzwe mu mwaka w'1921 nyuma y'impinduramatwara ya Isilamu mu mwaka w'1979. Iran yashyizeho umutwe wa gisirikare ushinzwe kurinda iyo mpinduramatwara ya Isilamu. Icyo gisirikare cyakizwe nka Sepa cyangwa kizwe nka IRGC kugira ngo zirinde ubutegetsi bushya bwari bumaze kujyaho. Muri iyi myaka Iran yagiye igira uruhare runini mu bibazo bya gisirikare mu karere, harimo intambara y'imyaka 8 na Iraq kuva mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1948, aho yagaragaje ubushobozi bwo kwirwanaho no gukomeza ubusugire bwayo. Igisirikare cya Iran kigizwe n'imitwe itandukanye. Hari ingabo zo ku butaka izizwe nka Irtesh zishinzwe kurinda imbibi z'igihugu no gukorera ku butaka. Ingabo z'umutwe wa gisirikare ushinzwe kurinda impinduramatwara ya Isilamu izizwe nka IRGC zifite inshingano yo kurinda impinduramatwara ya Isilamu no kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byo hanze y'igihugu. Undi mutwe wa gisirikare muri Iran ni Navy Force cyangwa se igisirikare kirwanira mu mazi, zishinzwe kurinda inkombe za Iran no kugenzura ubusugire bw'inyanja. Iki gisirikare cya Iran kandi gifite ingabo zirwanira mu kirere izizwe nka Air Force, zishinzwe kurinda ikirere cya Iran no gutanga ubufasha bwo mu kirere mu bikorwa bya gisirikare. Igihugu cya Iran gifite abasirikare bagera ku 513, ikabiza ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite umubare w'abasirikare benshi ku isi. Ukurikije imibare y'ibihugu byombi ndetse n'iy'abasirikare babyo uko bangana, no kuvuga Iran na Leta Zunze za Amerika, Iran ifite abasirikare basaga 8 ku baturage 1000. No kuvuga mu baturage 1000 ba Iran hagomba kuba harimo abasirikare 8, mu gihe muri Leta Zunze za Amerika abasirikare 5 baba bari ku baturage 1000. No kuvuga mu baturage 1000 haba harimo abasirikare 5. Urumva ko kuri iri gereranya Iran iri hejuru. Ku bijyanye none n'ibikoresho bya gisirikare, nubwo Iran ifite ubushobozi buke ugereranyije n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze za Amerika, ariko Iran ifite ibikoresho bya gisirikare bikomeye kandi bigezweho, harimo nk'amato y'intambara yo munsi y'amazi. Iran ifite amato 18 ashobora kurwanira munsi y'amazi, ikabiza ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira umubare munini w'ayo mato. Ikindi kandi Iran ifite abaparakomando basaga 1.5 miliyoni, umubare munini ugereranyije n'ibindi bihugu. Iran ikoresha 2.5% by'ingengo y'imari yayo ku mwaka mu bikorwa bya gisirikare, ikaba ku mwanya wa 11 ku itonde bikoresha ingengo y'imari nini mu gisirikare. Ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, Iran ifite umubare w'abaturage basaga 1,080,000. Ku bijyanye n'ubuso bw'igihugu, Iran ifite ubuso bwa kilometero kare hafi 1,648,195 kilometero kare, ikaba ari kimwe mu bihugu binini muri Aziya. Gusa icyitonderwa kuri aya makuru ku bijyanye n'igisirikare cya Iran, amakuru twagendeyeho ni ku makuru ahari kugeza mu mwaka wa 2024, kubera ko amakuru ya gisirikare ahinduka kenshi, kandi akenshi na kenshi agirwa ibanga. Birashoboka ko haba hari impinduka zabayeho, ariko nanone ubundi bavuga ko Iran ari igihugu gikomeye birenze nuko abantu bagitekereza. Uko Iran bavuga ko ikora ibisasu bya kirimbuzi nubwo idasiba kubihakana. Mu minsi yashize Iran yigeze kugaragaza video igaragaza ububiko bwa za misile buba munsi y'ubutaka babutemberamo, kandi umuyobozi w'ikirenga wa Iran nawe mu magambo ye yumvikanye avuga ko badatewe ubwoba na Leta Zunze za Amerika biri bari ibikangisho, ko igihe cyose babarasheho nabo bazahita babarasaho, batitaho babasanga mu kigobe cya Mexique cyangwa ahandi hariho hose bazabarasa. Ngibyo ibyo twavuga kuri intambara y'Abahutis ndetse na Leta Zunze za Amerika, Israel ndetse na Yemen, yewe tutibagiwe na Iran. Iran bigaragara ko ifite ubushobozi burenze ubwo abantu babitekereza, kuko gufasha umutwe w'Abahutis, Hamas, Hezbollah n'indi mitwe yo muri Iraq ndetse igahindukira igafasha n'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine, biragaragara ko Iran ifite ubushobozi burenze ubwo abantu babitekereza. Kandi umve ko izo ntambara zose Iran yazirwanaga ari nako ihanganye na Israel. Ubundi igisirikare cya Iran wowe ukiziho iki? Tubwire muri comment. Mu rwego rwo gusobanukirwa inkomoko y'intambara ihanganishije Amerika, Israel, Iran n'umutwe w'Abahutis,
twabonye ko atari intambara yavutse ako kanya cyangwa ngo ishingire ku mpamvu imwe. Ni intambara y'imigambi miremire ya politiki, ubukungu, amadini n'igitutu cy'amateka y'akarere. Iyi ni intambara y'inyeshyamba n'ibihugu bikomeye, aho umuturage usanzwe ahinduka igikoresho, ubuzima bugasenyuka, amajwi y'ababaye agacika intege, urusaku rwa za misiri n'ibisasu bigahabwa intebe. Gusa ibi byose twagarutseho haruguru bidusigiye ikibazo dushobora kwibaza: ese koko birashoboka ko aka karere kazabonekamo amahoro? Kugira ngo igisubizo cy'iki kibazo kiboneke cyangwa se kibe yego, bizasaba guhindura uko isi ibona intambara, uko ibihugu bikoresha imbaraga zabyo, ndetse no gushyira imbere agaciro k'ubuzima bw'umuntu kurusha inyungu za politiki. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, kandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.